Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 67 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly, and all the publishers and sponsors and so on. Please obtain your free copy from the IDM 03130468883, the IPCI 30600260027, or the MJC 02168444606, or like in my case, I obtained my copy from my friend Jones Yunus Musa Dada from Musa Insurance Brokers from Muhammad's Hardware 01237461102. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Ameen. Right, so now we are busy with Auzubillah min Shaitanir Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hoofstuk 3, die familie van Amran, Surah 3, Ali Amran. We are finished with 3 parts of the Quran, 3 paras. Ons is bezig nou met deel nummer 4, 8 van, just going to get the focusing, deel 4, 8 van 30 paras, en ons is bezig met hoofstuk 3, 8 van 114 hoofstuk, right? En ons is bezig met afdeling 10 in hoofstuk 3, reg, ons begin. Afdeling 10, 'n ewige bewys van die waarheid van die Islam. Julle sal geen regverdigheid bereik sonder dat julle afstand doen van wat julle die liefste het nie. Wat julle die liefste het nie. You see, righteousness, you must give away of that which you love. En wat julle ook al bestee, waarlik Allah weet dit alles. I apologize, I'm just getting my position sorted out. Astaghfirullah. Alle voedsel was vir die kinders van Israel veroorloof voor die openbaring van die Torah, behalwe dit wat Israel homself ontsê het. Sê, bring die Torah en lees dit, indien julle die waarheid liefhet. Diegene wat hierna duis 'n leuen teen Allah versin, is van die onregverdiges. Sê, Allah spreek die waarheid. Volg daarom die godsdienst van Abraham, die opregte. En hy was nie van die afgodede dienaars nie. Voorwaar die eerste huis wat vir aanbidding vir die mensdom aangewys is, was op Bakka. Wat is Bakka? Bakka is nog 'n naam vir Mekka. Mekka is in Saudi-Arabië. Dit is die eerste huis van Islam, die eerste huis wat Allah subhanahu wa ta'ala op die aarde gebou het. Some of the scholars say that the angels were the first ones who built the Kaaba, right? The angels were the first one who built the Kaaba, and then the Kaaba got lost, and then afterwards Abraham and his son Ismail, they raised the foundation. That means the foundations were already there when Abraham and Ismail found the foundations in the desert, and all they had to do was build it up. And then they found a stone here. We call it a black stone, but originally it was a white, pure white meteorite, a meteor that came from the heavens. And this pure meteor was then placed there, but over thousands of years, the sins of mankind have been absorbed that turned the white stone into a black stone, and that is the starting point of the tawaf, or the circumambulation around the Kaaba itself, right? So that it was originally known as Bakka, that is known as Mecca. Geseend is dit in 'n leiding vir alle nasies. Nie net vir een nasie, vir alle nasies van die mensdom. Daarin is duidelike tekens.
Dit is die plek van Abraham. En wie daarin ingaan, sal veilig wees. En die bedevaart na die huis is deur Allah aan die mens opgelê. Opgelê aan wie dit kan bekostig om daarheen te reis. En wie dit betwis, waarlik, Allah het nie die hulp van die wêrelde nodig nie. Sê, mense van die boek, waarom verwerp julle die tekens van Allah, terwyl hy getuig van julle doen en later? Sê, o mense van die boek, en onthou, as die Quran sê, o mense van die boek, it refers to the Jews and the Christians, die Jode en die Christene. O mense van die boek is die Bybel. O mense van die Bybel, die Oude en Nuwe Testament, die Jode en die Christene. O mense van die boek, waarom verwerp julle die tekens van Allah, terwyl hy getuig van julle doen en later? Sê, o mense van die boek, waarom verhinder julle die gelowiges om die weg van Allah te betree en probeer julle om dit krom te maak, terwyl julle getuies van hierdie dinge is? En Allah is nie onbewus van wat julle doen nie. Allah weet alles, reg? O julle wat glo, indien julle sommige van hulle aan wie die boek gegee is gehoorsaam, sal hulle weer van julle ongelowiges maak nadat julle geglo het. En hoe kan julle dan die ongeloof aanvaar terwyl die tekens van Allah aan julle geopenbaar word? Terwyl sy boodskappers by julle is, en hulle wat aan Allah vashou, is reeds op die regte weg gelei. En die regte weg in Arabië of in die Koran, dit is geskryf soos die Siratul Mustaqim. Die Siratul Mustaqim. Die regte pad. Die Sirat is die pad and the Mustaqim is the regte pad. Okay. Alhamdulillah. Now, okay, let's continue with this. This is in 67. Ons begin nou met 68, chapter number 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin.